Don ko ibanta na maring sa ile na siya ban mimi lang ni we don ko we ka sikman nga kwa ban ngijit na maring choose ki comments yun na social media am tingi choose ki bakam komik long kabalong in friendly way kin Right. comments to tingi pud ipi kita long ipe kin kuno kita kuno react trong pi kin comments buang ipi kita mo shan pud kini Mhm. so kita gidur don we bo komen ong te bam plang kalau kata Kadal. Mhm. Garo pa kong to Turkish beriu benang mo komen sama social media nang lut Pet kini ki yu jongi am kini kasih le jongi kita beda ban komen. Kata apa long ya le dia am julong offensive katung alap kebangan long offensive ka debit bagi dak tensi. Kata te ho nya long offensive na marba long kapeni jeng long chip jong ni te ki kena samla ban long ban keren dak tin si kan tin si tin sang. Le la dagi komen kam kai subo. Boleh mangiru irkite ya la jong kita kenya. Kapeni isu nya kecil. Tigitay pud tabayam don mo komen nabapid mat yung umnot kin tabay kamat Te kalong kumneken. Day ba kumantala da impet persya kasni. Inom lah ya banding itu man day. Kum juga ba impet ya thai ba brion da kala phalang than ya. Kamut ba banyu iya kan ya banding itu man. Day ba ila da bi ba phalang palat ta kadaw ya. Kakabi. Lagi ledek mo tigitay tiba o tay kutong ba tabay ka Ladangi sim day. Ladangi sim negatif lah ni kata gabay ong. Harki mindset. Kaya kalapera kata. Dahil sa sim day based on politics pati kalong may congress. Dahil sim tak nagat harki mindset ni. Long harki gisol tu ang. Lagi let's ball tigitay dur kan tidak tiu bisi baga Si. Kinpet le ya ka yu jong kate yam ka bensa. Ya ka. O se comments ya hindi caption jong kate. caption, oh. Na kinpet le ya caption kalong nga strike kana. Gede Kini bang gatli ko mo sa haters. Ah. Ka ya habi ilong kisutu te kidan kiba nang te kiba sutu ya ka huma. Takadaw kilong friendly way don bodong friendly way Abang ong ay pi lada ki ong ni bakum ne ni bakum tay kam lay ma ni filong kum ne filong tay kata ngam don jing kata sa pakilang ya la jong ronday kabang don jing kata ka debe ka tin si pi ya la jong si meti ka debe kata tangkap tan re ban ong kini ba kidang ong subo ay filong kum ta wat ya kataru nga accept bet ngadang day tong brio ma bon ba ki ba kumu brio madang dona long tangam la ban biang day ban ong yaki tinsi tinsang te kata te kala ya la ka jong pi kala pen ihi belong ba ubrio na la jong tu baler ude bum don durom don akor ya ketika dur tay kapal kalau betul betul bedi lo katakan lo ka tamba ka iyu pan long kumne u bedro pa tu bete kalong ta long out to him kan long unang te pet bu namar ba namar kita ding drop long kawi kom long hai kartun re banong ya kata jing kam kai I see art here Yeah. ya kata I see art Gede. I see talent and I see a lot of work that he has to put in te kata long tu bete ni ubrio ngi bum nang doi la jong te kata le tu pi ya penwandor kalong ta so let's move on ya pecio dan doning di komen sebab mo namar ibu di bang kelakat tag em all the best 51 hal lang do boong gumte la no video to no ketar te no boong tau no sa jing ruwa kala don TV comments jande ke por ne le bos la jande mo kata nong ga kapur ban ya tho ga kapur ban thao jing kata ông bete no kong la no video to kata te ya kata te pi usian rang long kata serius lima usian rang hi em banong ban sim ya kata hi kasin jam ong ka ba pi namar ba ni gisin rang nom don value la dang im biang ge te fin le jing breu ro kan ha
long ngamong bagi bro fin event dai garo kompet jong pila da pimbiang ke ka kan te te mangiru kung jo iken la sel si sugo la dayo kun yo ti kam de ti ka basok ban basay ki balay hiru bain kwa ban panuan sa kanila partela ne ban penmi ki ban pengkit jenjar te kun di ban ong kata kaya thua tem pat la la dam pat biang na la jong aso pa kabom pat ko di ka bot pat no ban chim yo tau sin jam kan di kata hi ini bong thau jing ruasyat kelah te ma de Ada doi ka te Kamot gede kali siwa kayo kato kan. wah keren oh Siwa jam kato kan. kamu doi temut kajing duai sekelah. Ih. Bes bu ba Tarai tangan nih don su. Sure. Tangga tuh tarai. Oh. oke